Kwa the pili ba Tanzania jatan piny Tanzania Samia Suluhu Hassan olando joten migepe mage nyasi mano bage kar jot majatan piny Dodoma. Suluhu oyero Hamis Musa Omar kaka jatan migao mar omenda e kinde ma Anthony Mavunde gi Mohamud Thabit oyier kuom thuolo machielo kaka joten migepe mag mwandu mantiere buolo kod tudruok pinje maoko kaluore. Tok chendo maratipo manotim gi Gen Z kata ng'anyo maratipo manotim gi Gen Z ma Tanzania, Suluhu olando migao ma oyiedhe makoro biro chung' ne rawere kendo rango kaka ginyalo yudo tije mopogore opogore. Wizara zetu kama nilivyosema juzi ikiwa na hutubia bunge kwamba tumeona umuhimu wa vijana kuwa na wizara kamili ambayo itasimama nao, na wizara hii itakuwa chini ya ofisi ya Rais. Lakini vile vile tumefanya marekebisho kidogo kwenye wizara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana iliyokuwa, kwa sababu vijana tumewatoa. Sasa tumeona kuna haja tuwe na wizara ya kazi, ajira na mahusiano. Na mahusiano maana yake ni kwamba atakayeshika sehemu hii ya mahusiano atakuwa na kazi kubwa ya kama tulivyosema, kufanya mazungumzo na makundi mbalimbali na wahusika mbalimbali nchini ili kujenga mahusiano mazuri, nayo itakuwa chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Waka yo machielo chendo ni mara manypiny Monica Kum wacho ni entie Kariobangi North weche gichopo ne makare gi nyamin mare mano nyakwara Gana eno bende Sara Singa nyakwaro Dongo wacho ni Kanyamkago weche gichopo ne gin bende yo ma owinjore ochieng' jakadala